Man ogenta sekalenda Yohanes pasal 8. Ayat 30. Ya. Adilang sioge lebih sitik nari ayat 21. Ya. Yohanes pasal 8 ayat 21. Ya. Yohanes pasal nasipu waluhken ayat 21 sioge endalana ia bas bentuk cerita tapi enggo dalam bentuk penjelasan. Yesus laboreh idoninari. Sulihi Yesus laboreh idoninari. Jadi ijanari iareh. Tole nina Yesus man kalak ndai. Aku laus me. Idara mindu pagi aku, tapi mate mekam ibas dosandu, kam labu banci lawes ku inganku maka si sungkun-sungkunan kalak jahu di sirkuasa nina, munuh banangi atena makanina, kam labu banci lawes ku inganku Nina Yesus kam asal ndu ijenda itruh enda tapi aku reh idatas nari kam reh idoni enda nari tapi aku labo idoni enda nari labancila bas pengogentasi gendek-gendek enda Yesus sangana ikatakenna ipetandakenna ijanari kin kutana isekin iya adibandingken raskerinana simegiken khotbah nandai enda lebih makaninta adisyoge pustaka sibadia banci min si tandai di batandai Yesus laburuh idoni endanari makana adi ikut kendui ya bancing kam babana ku surga bagi saja lagi beri pengangkan tak Yesus enda labu kepeken idoni endanari maka pangkal yang ngerana soal surga ras pangkal yang ngerana soal neraka lagi-lagi manggusi tanda bicara sungkun kala coba ceritakan di batandu nak nina ku akak lase kak mesra kuta ana lagi ya di batang kuenda surga nari ban kerina ana ngekalak ngantusi surga ingan di bata doni enda ingan manusia kalak berdosa sulikasio ge anjar-anjar cage mulai kasih ukurkan sitik-sitik tole nina Yesus man kalak ndai siapai kalak ndai silit ibas rumah pertoton ndai sisangana ndai ia soal jawab soal isikin Yesus tole nina Yesus man kalak ndai aku laus me jadi gua katakan Yesus mengenai kelausenna tadingken nama doni aku laus me idara mindu pagi aku tapi mate ngekam ibas dosandu nggo bagi hukuman enda ya berkhotbah ibas rumah pertoton deherken peti ingan nusun perbendaharaan tole nina Yesus man kala endai aku laus me jadi dilakin kam tek selama aku raskam
selama terangi raskam adilakam tek idara mindu pagi aku, tapi mate mekam ibas dosandu. Kam labo banci lawes ku inganku Gosi tandai isi Yesus ndai terus terang kalau kata kena lawas me aku. Derbih gosi bahas ijanari iareh. Jadi kata kena man kala sir minggu i rumah pertotondai. Idara mindu me pagi aku. Tapi mate mekam ibas dosandu. Kam labo banci lawas ku inganku Ngu banci si tandai isi Yesus ndai. Labo banci kam lawas ku inganku Janah mate mekam ibas dosandu. Maka kepeken kalak si mate ibas dosana. Elana kak banci ia jumpa ras Tuhan Yesus. Dan surah-surah Tuhan Yesus sendiri guna menyelamatkan kalak perdosan dai gelah ula min ia mati ibas dosana Upa dosa mo kematin. Adi mati ia ibas dosana lah kepeken ia banci ku surga. Ban ngonde si begi Yesus rih ku dunia endah. Lah berguna menghakimi tetapi guna menyelamatkan. Jendang ku kata kena laos ma aku. Kuja aku ndube. Idara mindu ma aku pagi. Tapi lakam banci. Bengket ku bas inganku janah mate mekam bas dosandu. Yesus pangata kenca. Mate mekarikam ibas dosandu adilakin kam tek. Maka aku mesti nambari dosa. Maka minta sekali si idah Yohanes pasal 8 arah lebih. Mate mindai. Diberu perluan-luandai bas dosana. Adilaje Tuhan Yesus. Dan menurut undang-undang agamana. Kalau perlu lua mesti mati ibas dosana ibenteri aru batu. Tapi ije Yesus maka laya mati ibas dosana ndai. Nina Tuhan Yesus adi isi pela ngukum kam, aku pela bungukum kam. Tole nina Yesus man kala ndai, aku laus me. Idara mindu pagi aku, tapi mate mekam ibas dosandu. Kam labo banci lawas ku ingan kue. Maka si sungkun-sungkunan kalak Yahudi siri kuasa nina. Munuh bana kinatena. Maka nina, kam labo banci lawas ku ingan kue. Sebab menurut kalak endah, di kalak mati lah banci bengket ku surga bagi ngiku agak pengangkanak. Ya, tapi lagian dosa kalau si ukuri monobana kinatena maka nina kam labo banci lawas ku ingan ku Nina Yesus. Kam asal ndu ijenda. Iteruh enda. Tapi aku reh idatas nari. Teruskan Tuhan Yesus mempeduakan soal kerehena idoni enda nari kala enda. Tapi Yesus ganjangan asangkan kala enda. Maka mati mekari iar kita kendosana adilakin ia tekman Yesus. Sebab surah-surah Yesus kudoni lako nambari dosa. Kelah ulamin kita mati ibas dosanta, tapi sidat men terkelin. Storytelling nandai ngosi ida, kugandai perempuan perluan-luandai, lah jadi mati ibas dosana, arkiteken Yesus membela ia. Kam rasaku,
Adilalit pembela dosandu ndai mate mekam ibas dosandu sesuai dengan undang-undang agama si enggo itehndu ndai. Kam asal ndu ijenda itruh enda, tapi aku reh idatas nari. Kam reh idoni enda nari, tapi aku labo idoni enda nari. Ngoi petandakan Tuhan Yesus ise ia, ras ngoi petandakan Tuhan Yesus ise manusia. Mengenai manusia legenda 2, mate mekam ibas dosandu. Mengenai manusia 2 ijen dikatakan kam asal ndu idoni enda nari. Aku labo idoni enda nari. Aku lawas meku inganku janah darah mindu mekariaku tapi lanai idah ndu. Ipetandakan Yesus dirina ise ia. Ikatakenna isi manusia ndai. Manusia ndai itruh nari. Manusia ndai idoni nari. Mate mekam ibas dosandu. Laus me aku. Ban aku reh idatas nari. Kam reh itruh doni enda nari. Perbahan si ku katakan man bandu. Maka mate mekam ibas dosa dosandu. Janah mate mekam ibas dosa dosandu. Adilakin kam tek, maka aku me aku. Adilakin kam tek, maka aku me aku. Mate mekam ibas dosandu. Aku me aku me anak biri-biri sirih kudoni enda ngangkut dosandu. Aku me sinusur isurga nari gelah kerinana kala sitikman anak ulai hukum tapi dat keselamatan sirah salalap. Aku meroti kegeluhan isiman dagingku dan minum darahku yang geluh ibas aku jana aku ibas inggeluh. Enda meroti sinuri surga narindai simreken kegeluhan sirah salalap adilakam te. Mate mekam ibas dosa dosandu. Enda mutambar kalak mate. Maka ulah kita mate ibas dosa dosanta. Maka reh Yesus. Nambari dosandu ndai ras dosang kundai. Ugandai kalak perdosa sir lua-lua ndai banci pula. Banlit je tambarna. Banje Yesus makalah ia mati. Adilalit sinambari dosandu. Maka mate mekam ibas dosa dosandu Ngoi petandakan Yesus man kerinana si rumah pertotondai. Ban dosa labu banci itambari alu undang-undang Taurat. Sebab barah undang-undang Taurat dosandu ngenca banci ibeli gaindu tapi labo tambarna. Jenari nungkun kala isikin kam. Madakamlah salah adisoge pustaka sibadia ndai. Entage Yesus ngatakan terus terang. Nina isikin kam. Malami kak ditandai na Yesus ndai. Maka reh nintawasur adi ogendu buku Tuhan. Gelas si tandai min Tuhan dai. Jenari nungkun kala isikin kam maka bagi kalpang nakam ngatakan ca adilakam tekman bangku. Aku me aku mate mekam ibas dosandu Ban layang git ngaloken tambar dosandai maka mate me ia ibas dosandai
ban aku musinggur isurga narindai ngendesken kulangku gelah banci kam terkelin tapi dilakam tek mate mekam ibas dosandu adi bagilit kepeken dua kematen lit kalak mate ban dosana ban laya lo kena kepeken Tuhan Yesus lika kepeken kalak mate gelah banci ia keke ibasi mate nari. Adi menurut Tuhan Yesus jenda bicara mate gia kita gelah ulah mate kita ken dosa. Tapi mate kita ken kita enggo metua gelah banci kita ipe keke ibasi mate nari banci kita kuingan. Ijakin Yesus ndai ringan kuje kita lawus. Jenari nungkun kala isekin kam. Aku ras kam. Banci ngisi turiken isekin akap ndu Yesus ndai. Kala endala tandai na Yesus bicara bagi penggo dekahna Yesus khotbah i rumah pertoton. Kuaka endang go mulai wari-wari Paskah. Hari-hari terakhir Yesus khotbah. Makan lebih ngosioge balanga si pak sana isi pelapang engkawit Yesus. Jenari nungkun kala isi kinkam berjawab iya. Kai kin si enggoku katakan man bandu tang nanari. Melala si harus ku katakan karena kam janah melala pe harus kuadili. Ingatlah, sinuru aku dibata si tuhu kap. Jana siku katakan mandoni enda siku begi ibas ian nari. Isi medege kap ndu Yesus ndai adi enda jawabna. Enda menjawab Yesus. Banungkun kala ndai ijawab Yesus mu iya. Maka aku mekap. Pancinin tu. Jenari nungkun kala isekin kam. Terjawab iya. Kai kin si enggoku katakan man bandu tang nanari. Melala si harus ku katakan karena kam janah melala pe si harus ku adili. Ingatlah, sinuru aku dibata, si tuhu kap. Jana siku katakan manduni enda siku begi ibas ian nari. Isi Yesus bas ogenta ayat 26 enda. Laban cilang nindu ia masih isuru dibata. Sinuru aku dibatasi tutuh kap jana siku katakan mandoni enda mesiku begi ibas iya nari. Kai beginai surga meutur kena kudoni enda ban ia meutusen sirih surga narindai ayat 25 ras 26 ipetanda kenaka ulihi man kala ndai. Nggak si tandai Yesus ndai sada ia mesti megi kerinana ibas bapa sini surga nari jana ibrita kena mandoni enda maka setiap kali si begi Yesus khotbah berita sili babane surga narindai ipesehna man kala doni enda maka malam mati tai doni kita banci sebegi ugakin surga esi tuhu-tuhuna ban Yesus reh surga nari. 27 layang kakala maka Yesus ngerana karena Bapa uga kakala perdosandai si mate kari ibas dosana layang kana kasi ikatakan Yesus kam rasa ku coba dagi turiken alu terukur
kai ngesi iyang kandu si ikatakan Yesus. La iyang kakala maka Yesus ngerana karena Bapa. Maka nina Yesus manpana kenca iangkat ndu kulis kenari. Maka nina Yesus manpana kenca iangkat ndu kudatas anak manusia si suruh di bata yeteh ndu maka aku mencagari mati Yesus maka nguteh kala enda aku enda dibatasi mereka kesara si mereka geluh sangat nusur kesasi badia ijai enggo itandai kala enda ise iya layang kala maka Yesus ngerana kenca Bapa maka nina Yesus manbana kenca iangkat ndu kudatas anak manusia si suruh di bata yeteh ndu maka aku alu bagai maka enggo iangkat ndu maka krina si ku kata kene labo sada pe kubahan bagai ate-ateku tapi kai siajarkan Bapa man bangku mesiku katakan gundarilah angka kala ndai tapi cage Yesus mate ras enggo iangkat ia ku surga nusur kesasi badia enggo terang pengangkan kala enda maka ia mekepeken si suruh di bata maka ria kudoni enda mekepeken ular tembaga singgo mate kayu persilang gelah banci ijadu santai sasapken jana keke ia sibas mati nari maka mulih ia ku inganna ijanari ndube ia enggo kari angka kala enda menubuatan hari raya Pentakosta bertobat kala enda ban iyang kana maka Yesus kepeken sirih surga narindai si isuruh Bapa 29 sinuruh aku rasaku kap labo ita ding kena aku si sada sabab tetap kudalankan si ngena atena maka sanga Yesus mati kayu persilang labo ia ita dingken saja ibas kayu persilang dai igalarina meutang duras utangku si idah yang nanami kinisran guna nasab kendosan dai maka ibas hari raya Pentakosta khotbah Simon Petrus jeralah pulahilah Bandung ibas angkatan si jahat endanari selamat kala dirindu pan enggo katakan Yesus adilakin kam tek maka aku mate mekam ibas dosa-dosandu jana laban cikam reh ku ingan kuja aku laus idara mindumu pagi aku tapi lanai banci ijumpaindu Yesus nangkis ku surga njage dung dahinna si itugaskan Bapa sini surga kai begina ibas di bata Bapa sini surga nari ikata kena man bandu rasman bangku gelap banci mensih kita tek jana si tandai kali ia isikin kam nggo banci si teh nuri kenca kam si isuruh di bata isikin kam nindu aku di bata si jumpa ras Musa sanga igunung Sinai sebab megelar sebab nina Musa isikin gelar di bata di bata petanda kena aku mekap aku maka jenda ikatakan Yesus iulihina janah mate mekam ibas dosa-dosandu adilakin kam tek maka aku lalit dalan pulah si tetapkan di bata selain ibas gelar Yesus enda anak biri-biri si ngangkut dosa doni enda adilaya itanda indu laban si dosa andu sasapken
mate mekam ibas dosandu adi terus kendu. Ya makanya yang kata kena man diberu siir luan dai. Aku pelabu kam ku hukum, labu kam ku salahkan, mulilah ulanai kam erban dosa. Mate kam bas dosandu, adilakin kam te, aku me-aku. Adilah kam ngaku, adilai tandaindu. Maka Yesus enda mesti enggo itentukan bapa sini surga iutus kudoni. Guna nasabkan dosandu, ras guna nasabkan dosanku. Mate mekari kita ibas dosa suli hisioge perbahan sieku katakan man bandu adilakin kam tek maka mate mekam erkite-kite ken dosandu kepeken lalit jalan tengah kerehen Yesus kudoni kepeken menentukan. Maka payo kalau ngekala dan dai nungkun jenari nungkun kala isekin kami. Si teruskan bicara lanai gia siangka kal buesa sada saja lagi siangka. Yesus enda lah boi dunia danari maka lau siaku surga. Yesus enda mekepeken si isuru di bata. Ngerana man kami idoni, mekepeken maka anggota kami kasih ikatakan di bata man kami. Enggo itah kami, maka mulis yaku surga, nunanggapkan ingan man kami. Entagi kari Yesus salibkan, maka enggo tandai kala endakal. Ija Yesus keke basi matenari, mulis mu iyaku inganna. Natap kala enda ke surga ban ijah narikin rehna Yesus. Siuge lagi si tehkal tapi siukurkan kari. Yesus lah buruh idoni nari. Tole nina Yesus man kala ndai. Aku laus me. Idara mindu me pagi aku. Tapi mate me kam ibas dosandu. Kam labu banci laus ku inganku maka si sungkun-sungkunan kalak jahu di sirkuasa nina. Munuh banange atena makanina. Kam labu banci laus ku inganku Nina Yesus, kam asal du ijenda. Iteruh enda. Tapi aku ruh idatas nari. Kam ruh idoni enda nari. Tapi aku labo idoni enda nari. Perbahan siku katakan man bandu. Lit kuasana bandia datas nari. Perbahan siku katakan man bandu. Maka mate mekam ibas dosa-dosandu. Janah mate mekam ibas dosa-dosandu. Adilakin kam tek. Maka aku me-aku. Adi jenda kita nungkun ugangi dagi dalanna maka banci kita min ulam matir kita kendo santa dagi kugaan dalanna maka ula kita matir kita kendo santa banlah Yesus matir kita kendo sandu maka na adinggo Yesus matir kita kendo santa kita mati lanai matri kita kendosa gelah arah kematian banci kita bengket keke bengket kubas kini rajan surga lit kulanta simbaru jenari nungkun kala isekin kam la itandai kala ndai isa Yesus genduari peendang ngekrinana permasalahan ta la si tandai isa Yesus maka rin kusur coba ceritakan Yesus itandain duwe. Terjawab Yesus, terjawab ia kaikin si enggoku katakan man bandu tang-tang nanari. Melala si harus ku katakan karena kam. Jangan melala pe si harus ku adili. Ingatlah.
Sinuruh aku dibatasi tutuhu kap, jana siku katakan man bandu enda, mesiku begi ibas ia nari. Ise Yesus, peseh kata dibata, si begina gelah seh kudoni enda, kasih katakan Bapa sini surga, sebab ia meisuruh peseh kata dibata si surga, gelah kanlah doni. Banci begina sora Bapa sini surga. Layangka kala maka Yesus ngerana karena Bapa. Maka melala kala ngelasiangka kaya katakan Yesus. Maka nina Yesus manbana. Kenca iangkat ndu kuda atas anak manusia. Isalipkan maksudna. Si isuru dibata ye teh ndu me maka. Aku